Harin asnam bagila plot ya kapor ke jong puli ke jong kila ni taka field studies. Hapo kasang kse mauna ke betul hapo Eastern West Coastal District kisamla puli BSW 6 semester jangka Women's College Shillong. Kila pun kot no ikan kapor ke jong puli ke jong ki deka pelang ya ke program ke ipu iping ba hapo manan jong sekolah hapo ke tega shnong. Hakan si pun kot ya kan ni ke jong puli ke jong ki la pelang ya ki program ke paper haka baladan langru ki kena skol ki mi ki pa ba komjur ki pa ba nong shnong. La pelong ru ya kerja kap syak tenrai kisket mengkot berkemjuru la pelong ya kerja nak kai sport ya kabala sam di ki price sabaro kenang job laki ni samla puli jangka Women's College.
Nakasingi ba pengikut program UDC jog Eastern West Coast District bagi kharba plang ulalong kongsan. Kaweng nam ni thui pi pajing ai judge kan thai gidan ki jai brio ba ajak kan thai ba gidan jai brio ba ajak kemi mi ajak kemi sira kemi namar shunra khasi hadin poi kha hai jono lani bat keno no thai ju kalai ka jai le jong gidan ki jai brio ngai thui pi sisen ki lai poi kha to yeng jong to kan thai ki kala sim lang na ka jai jong gar kan thai ni sim ka jai jong har ki khasi isim ka jaju kami de amot ki khun ki pami ki sim bai ka jaju kami kata ngim dei bat bakla de ndiat das kawe kabing yakran sipang ka jingwan jungi kum ka jam rio ha ki ya jing puli jungi ka isla ka dei kum bi yakran tu ba menero yo ba babuni ngi ha kata ka haga benta jong kata kerja beriau ki Mongolian no te 8 bentai ngi kerja beriau kata grup bat kabar kalau mengingi i asriya magi mon kemer ki banopo Cambodia ti ki bengingi wan namtai rek kadan ro ka khana kabok fiatep haga por bu sejar ngli menteri joka hima jongka josim jintia habo ugyang persia ela usim yami anak tai aga to kapur begimi pilapan mundur upai mi lang batki bala banti tat ya ketika pung thalasken tang di tedong renti tat bikinang ya kinang ti kata kamu tangkiri orang ba adu kan no upai maka kunci tu kana peteng kiong ba kibami kibalet nang ni stai ki dehadu aspa lek kondaikur te hak history tabaki puli ki beri penabar bat kai bengitip mangi kadan siap ya tengimla ban hadu menta ya kanu bagi pensisa ni sunget tang hak kana pateng te ka shula tang kata bengin sia teplam masyitu ipi gani ngandem pun kitien nomor ba ka kapor kalanang yak te kawai ka syuk ka bastonat kalong ba kani preserving culture ni kamdade atang buang yakran lani kaditi kamdade abing yakran tang hak syak kemen kadai kata ka jinglong te brio te play jungi ku ja brio ka kantin te brio te play kadi ba ka bayar ba ni chu kana fi oleh ni ong te brio sate play Marang ngimete para beliau, ngimekit para beliau, ngimiara para beliau. Kan mentoyu banginnya, mani belai, ini banginnya, ngiyalap belai. Kebabuan kepercayaan mentah kalau long kupta. Ikilat syai ki para nongsusnang, ki para beliau, ki para wat si bahaya bahasa mru ngikilat. Te kania ka jingwan. Kajong kini kena ang ni bagi ai kini kentian empowering the community kamot ban pen klan ban kursiu ya ki para nang susnang kay gijunan kamjungi bingisyang menyestonat kum ki para nang susnang ngangat kini kena giwana ni susnang jupi na pre jupi berkhap yestonat bigiawan Pesta na pia pen kibon ki jimentoy biklawan pen le ang nisnong ngatay ki awareness pia la ile nei awareness nata ki kinja lectures e play ai tapi la kai sports ki activities te kalong kung kita ki bat ha ini syang tang paranong sungsnong nge ilahi ban le tang takajingwan pa jung kini bagiwan bat kajing puli juki keladon lupa program juki ye biki hapan le biki bende panle kalong ke wapen standard nama kilang long kemgiwan gibri penabar dan salang ni kinyawan publik nadu silam ngai na peling ini perlu juki ru biar puli lang kidan bende khasi rumah te ngatai kan tega first time experience kiru kinyawan sa ki snong khasi jungi
Pik mki BSW mah students. Piana ne pok sama na namun play one but ki kam ne ki activities file. Ni lawan ni apa se mana ini dok mention senam. Dan ni stang ya ka fieldwork ka jongi na do 5th semester kan. Dan mentang ya ada nak 6th semester. Dia mention senam ringi buat activities banyak le kum ka ICAM mo kami activities ni celebrate do ka Independence Day. Kat kum ka jingi tu jang ka senang. Kim pat ju celebrate Independence Day long kata ka proper celebration jang ka Independence Day kan. Kim pat ju celebrate dia te mention sem ni nak pelong kata ka program jingi ka long ka bajap kan. Nakal yang ka senang ru kila long ki long kembaki ni yo ka good response kan ba kim pat ju kumno ki celebrate ka Independence Day. Di mentau senam ru ngidan kum ki shibun ha ki awareness program. Ngilale ru ki street play halor jong ka teenage pregnancy hang ti hapo station jong ka ksep monahi. They done do awareness program on menstruation ni long kum ki celebration jong teachers day ro long kum tu ngiyat kum mention senam ngidan celebration jong teachers day te mentah kan ni kum shibenta ban celebrate dia ka World Earth Day ni yo kiding na po forest department ni mana shakani ka shnong ya thunglang rangkat ba ka shnong Te hakiding sa de ni mo ki asam biasa ne. Ai ding cham de ki beriu sini ki kena kelong git man. Di hakaji syam ning kong am kebalong kembang iwan mo. Hawa ngidi ngem di mo nakan dikata syang ndan himo kata ka jings ngo nong way mo. Kata ikan mau macam sama makasing ke bangi iwan ning kong kan kasing am. Di ngikan mau kan kumno bangi ngilong mo. Di ke jinglong jong usara shnong na kembang usara shnong sekretari ke jingkren ke jongki am kalong kembang ni kalong kamba pinsngu shingan tingi ki pidang ngi hakata karukom kaba ngim don mo kata kajing atati namar kumbong do ni sa shini ngi jingai mo na yang sem long ho ka de kapat jong ka study ka jangi taba kin bun hi am kajing e lada ka shnong kam pidang ngi mo shubo menta ni wan shikani ka shnong kinong shnong lada ngi le ki program mo ki man te kalong kamba pendu jikar men amingi te lingba kajing pidang jong ka shnong lingba kajing pidang jong usor da shnong sekretari ke program ka bangila le na do macam sam hadu kat mentayam kalong kemba ki ai jingkermen bete ngi long nakalyang ka shinang ru ki hap ki baret ki long ka ki long kme long ki kloy be ken long sisin bangila ong long ni shat ben benal pa mo bangin dan kano ka program kemun ka shinang ka ai be ka good response ken ki wan be ken Habaga mkin ram song jak sang se mau nai ka pa ka jing sukman ka bakhrau ya ka jing wan ju ki sol puli ko mas college pok shnang ju gi ko ka jing kai ka bakhrau na kam ta ki pa ba nong song shnong Habis ben nak liang jongi ke sinong se munai. Iyo subun ke jing matoy nak ben jing wan jong kini ki student tena po Selong Women's College. Ki nyungut ke bawan ne po sinong sungi masa dari sinam baladap. Ba bam ki lawan hane ka sinong jongi ngilap yang sobhai ki ban ngila ai ki ke jaka bikin sa batun juru kelas trai subun ki kam habis bajing mentok ben kong kalong ba kila penlong ya sibun klik awareness program apa kesenong kejongi nak banta ban yo ya kita gijing patai leng ba jongki bat kum juru lang ba ki department repair ban ki khot ban wan lang ban ai ka awareness program ya ne ka jinong song senong jong senong jongi mar ko bangi tip ba ka senong jongi kan de ka wen senong kendong bat kum ta sibun gi jingi kai ginang don kam ban yo te kum ta kaban kong ka awareness program gol ki kilale kalong away kalong sepang kasong kakana but kini kajing song kakana kalong kabon ra ya kata kajing bom kia agal yang kamet kat cuki kumta kila penlong ka awareness program rengkat ki skit drama lengkot mo cengki ka bagi le po surok peni po surok but kumta kani kelawan ra sibun jing matoy bagi pat nong senong jingi parok wala ka pol men miru kiwan banya sengap ya kata but kumta da kajing pelong juki ya kene ka awareness program sa pang kajing sukarna kalawan ra ya kajing sutu opo asnong kajing bakalong ka badon kam bat kumta da kane ka lerap sibun ya asnong kajing war kila pelong ru ya awareness program nak bantagi drop out student jadi kajing prep school sistem por nomor ba kumagi tip hi ba hanong gendong bun kiki pa kim pada kany kor adu kata yak takajing late score kidang ai be kamon hala jong kena de nak takadaw ba kidang bun hi kena ki badang
kiba pulia tang sistem po. Jadi nata kada la perlong ya nek awareness program lakot ru ya ki resource person ki ban ajeng kren naki college fair kum na po khat sau pra college mairang bubu belnas bat kum ta layo ka jing kai bat kum no bagi kena kinem pep school no sistem po. Nang ta kila perlong ru ki awareness program hu bede ba kot ka khia kum no bingin yo ya ka jing kot jing khia bat kum no ru ba ngin le khoj leng ba ka jing le khoj in yo ka jing kot jing khia bat kala pen i ru ya ki nuksa per habide ba kene ka benta nang ta habide bat kene ka sngi ru ba menta kene ka sngi ka ba kerpang hak ba mangi le se ngi yo ban don rakat kum ne ban yo ki jing kai ni ki resource person per ki gas mangi wan lang nak benta kene ka program ka cultural sport and cultural program hawa maki kila penya nedu menin kasni kila pen kai ki sport ki kena kila pen kemen ki lengba ka jing le jong ki yakini ki program kawan ra ki nong sunong jugi kamtang ki kena ba maki kin pen i la jong kasau katalan pen i la jong kasau talan hangno bi don kata kom ba maki pen i mene wat i we ni kena jungi ba like grand bedon jingduna handicap rem i yo ya price ba ngi ba kine barok pen i ya kata ka jing yo nong jong kasno jungi lengba ka jing wan jong ne ki student jong kene Shillong Women's College nang ta dang don shoes ki per kum ki field walk haba mki ki rap ban tray kat kum ka jing laj por ki jong ki namar ki hap pandap ki jing tho bat ki jing pule ki jong kat kum ka jing laj jong ki rap lang ki nong snong jungi ban tray lang la de ha ka kam ki ba maki ki la mo kum ka rap ka riang jing thung na tangi thung ding i don ha ka jaka bangi thung ding ke kelera ban thung ding kelera ban transplant ki ding na we song pokom ta ter bubun mun ki kala le bat le mata ban pen ku snong bat ki we habide bat ki bam di ban pek yak bam di bagi dong ba khu inde ban long ban sumar pikir bha kita bro ki de ki cingara ke bak kraw habide bat leng jong ki ni ki kena jong ka Shillong Women's College hagini arsnam kum ki klasa hagni snong jong Kamuka deki pork snem ki ba sa jikan mau ki mo. Kila deki pork snem ki ba sa jikan mau nak banta jongi kum ka snong namar ba ha kini ki snem ki ba lek ki don ki kena ki lawan sa hagni ka snong jongi namar ka snong ka ba welcome nak banta ki kena kin sa ni age jing trailang nang ta ka snong ka ta ko ki age jing trailang kilong pa ki samla kinong tray baru ki age jing trailang kinong hi ka school ki kena school ki age jing trailang nak banta kini ki bawan ban sa po snong jongi ban wat nya ya kene ka snong jinglong jong snong ka jongi te kumta hagini snong le ki don po sen ademon ki balawan ban sa ne po snong jongi arsnam hi tong ba ka dong ki per ba khndiat pelong ba ki company kini ba menta namar balen kini menta ki pelong sibung social ki awareness program bat ka jinga day ki jinga jan iwe pan ru kalong ba klang